Public interview. Part 1. It's a boy official man is under official records. I'm here with John. Namhla John izindaba zezidakamizwa John. Ngithela bambone wena uzizile lapha evule indlela flat. Ngathi ngibuze indaba zezidakamizwa John. Why abantu sebethatha ama drugs izidakamizwa, abanye sebehlanya, abanye sebeyenzani? Why John? Mbami abanye bethathile ukuthi abona izindlini ngana omunye bethethe nangicabanga izinto ezinjani yabo, izinto ezinjalo omunye bethathele ishofu, omunye bemele ishofu yokubona lenze ishofu egcina sehlanya. Yabona abeshofu John, sengicela ukunanzela bambona abanye abaJohn sebengani seberintinta lapha, try ukurintinta benxa bekubiza njalo bona. Hey y'all, come look at this. Ama-drugs ahlanyisa umuntu, ama-drugs ahlanyisa umuntu. Laye udayiwe. Ukuhlanyisa umuntu wena usuthophela amalevu, ukugcina uhlanganisa zonke izinto. Try ukuthophela amalevu. Alright guys, kana mthi John zasitshela okuningi ngakho khona lokhu John. Sitshela okuningi kakhulu John, kanti amatop ayilevu. Alright John.